Есть на небе среди мириады звезд одна, что светит особенно ярко, освещая людям путь на Земле, и ее всегда можно найти на одном и том же месте. Это полярная звезда. Подобно ей влекающие взоры и внушающие надежду, ежегодно в жаркие летние дни зажигаются огни республиканского многожанрового телевизионного конкурса «Полярная звезда». Праздник детского творчества, ярких выступлений, фейерверк новых имен, возможность проявить свой талант, реализовать свои способности. В 1997 году впервые прозвучали позывные конкурса «Полярная звезда». С тех пор, вот уже 27 лет, «Полярная звезда» собирает лучших из лучших исполнителей и детских творческих коллективов нашей необъятной республики, чтобы выбрать среди них самых-самых. Здорово, мен атым Борисова София. Мен 3 класс öğrençtebim. Мен öğreter сылаячым Александра Васильевна. Аймақтар бар, убай бар, әбәбәр, привет табы. Dostühünü güne gün oda Stas mince berkirere Mostata sohtoy borga Oyu bolan tühere Tutanılar min onu Itıs pınan harpılırım Ol sırtı kohoroyunu Oğo ertekten taptırım Oğo ertekten taptırım
күннен күн ота, саз мен жебер кирере, мостата соқтой борга, ойу болан түйере. Тутанылары мен onu, ытыс пынан харбылырым, ол сырды кохороюну, ого әртәқтін таптырым, ого әртәқтін таптырым. Тутанылары мен onu, ытыс пынан харбылырым, ол сырды кохороюну, ого әртәқтін таптырым, ого әртәқтін таптырым, ого әртәқтін таптырым. Емүхемет өйетті ені тапты, күлімізді күтары, матары өйдесі ба, саба, 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 матары өйдесі ба. Хайдыттан халыстан, халыстырын хахалап, буминдай тұмсабыда, мәсилin қада. Астау кәріманға, асталықтан бастыңа, бұлдың сабыда, мәсилin қада. Астау кәріманға, асталықтан бастыңа, бұлдың сабыда, мәсилin қада. Астау үсті қара өй, ауыз меннегіз, аттаманнар тәннәхей, аңымына қая ас. Астау кәріманға, асталықтан бастыңа, бұлдың сабыда, мәсилin қада. 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 Мәсилin қада, бұлдың сабыда. Мен атым Новопрежья Сандара. Тумул орта осколатын 2 клағын йөренен бүтердім. Класс пытыгар тохсобут. Учуталбыт Варвара Покловьевна салыяр жүрөчән. Фольклор куругогугар жарыктанабыт. Куругокка биһиги народ ырыаларын йөрәтәбит. Сахалы инструментларга аню йөрәтәбит. Быйыл өссө нучча фольклорын кытта билистебит. Вакузница ден ырыаны лосканан дағуғоллақ толоробут. Мин атым Петрова Варвара Покловьевна. Усалдан улуғын тумул орто сколатын начальный класс учталынан үлелейбин. Үлеләбитим түрдүнтөн тақсасыл болла. Үлем сүрін қайысқатынан оғылары сақалы толкуйдурга, саңарарга, народ үтіө гестерин, народ фольклорын кытта билихиннери болар. Фольклор кругогун бэм клаахым оғыларыгар өретебин. Ол курдук бастыкы класстан оғыларга фольклор арас көрүндерин кытта билихиннерен утумнаактык кенелери жарыктыыбын. Ханнык бағарар үле төрөппүтү кытта сетемнээхтик үлелээтэкка тахарылаах болар. Ол курдук көстүмнери тиги, аянга аяннаахын, конкурстарга кытты, манна төрөппүттер улахан ороолу ылаллар. Республикага сүрдээ қалбек конкурстар болаллар. Оны биһиги самай чолан
Оксыл айыкыттар конкурс бут, хотогус олус телевизионный конкурс. Биһиги сыллата бу конкурска кыттан дипломан, лауреат үрдүк атын ылбыппыт. Билигин үеретер оғылырбын кытта народ ырыаларын үеретебет, күрәхтерге кыттабыт, уанна бойки соустатыгар сүрдәк әлбәк ситихиленнебет. Убасты былдақ төріппіттер оғылыр гутун фольклор кургуагар сырытыннарын, жарықтан, уанна хотугус олус телевизионный конкурска кытыннарын ден ыңырабын. Dardыhan ümmütte didmastar O kurduk birden yağdıhan Sir halan gönjören çelgi yartıp sar İnerim beye bir sibe salgını Saz kuydurgılı büt modukça sıttın Uğga köstübet yere dayuğa İdi barıda saham sire İdi barıda saham sire Sürünen sıvır göğelerge Gelerken ağız giygemlerge Anada dibedi sırıtlar bün Dörüt borum kupar sürbemelci socağa İngerem beye bersibe salgındı Sazlıdır gılıbıt modukça sıttın Uğga köstübet yere dayuğa İti barıda saham sire İti barıda saham sire Ah Ah Ah
Яков Мичил, мне 13 лет, учусь я в 6 школе, закончил 6 класс. Занимаюсь в вокальном ансамбле уже 2 года, а также учусь в детской школе искусств и занимаюсь народными танцами Дворца детского творчества. А также я увлекаюсь спортом тхэквондо, 4 года занимаюсь. В общем, я творческая личность. Я люблю петь якутские, народные, эстрадные песни. Sirge düher sağa tapdireye sağalanır nural ke oh no kai ne kai oh kai di ro kai kai di re kai kai giren gelir İstanara denge bolar bel oğan yüksügüre kenom kalak oh no kai ne kai oh kai di ro kai di re kai Sağa elbette yekeye ütekinin erenip sırdıklardan sereyevin giydir saz kütünü oh no kay ne kay oh kay di ro kay di re kay
Sığla sağcız Gözleri çekin bügüngülü Mudaray kabılırı Oh no no kay Ehe nehe nehe kay Oh kay dir oh kay Ehe kay dir ehe kay Oh kay der oh kay Ehe kay der ehe kay Min atım Karitonov Jolurgan Yanovичтен. Мен Ефрем Степанович Сисов таллан бир атынан бөтүн орто школатын бу сылга 9 классан атенге түмүктәтим. Мен санабар ыры ден кихи ологон аргыха, кихи ыры бар болан жоллох, үйөрү көтө сылжыр. Онна мен мактаныппын багарабын чугаш жоннор бар, аймактар бар, иебер, эбебер, эхебер. Бу музыкальная школа учуталыгар Мария Егоровна Дьяконовага, онна сүбе ама берер учуталбар Надежда Семеновна Макаровага. Мен девихим маннык болар. Ыры аргыстах кихи жоллах. Сарсерда таием силана турарута масатина на халита атастар мингирита о сахим сарсерда буспутотон саргада юхагунга гелеер күнтегирик аллажита Güntegiri kalacita O sahim sarserda taptal kistele zapiskata Hontuhu silanita kumahiga kutuluta O sahim sarserda Busputoton sahargata Gültoğunga güleyer Güntegirik Allah'cıda Güntegirik Allah'cıda Sarserda taiem sila tururuta masatina na halita atas termingirita O sahim sarserda busputoton sahargata Gültoğunga güleyer güntegirik Allah'cıda Güntegirik Allah'cıda O sahim sarserdeta Busputo